যতনা খুলুমগা তিনি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলনি পক্ষ থেকে কয়েকটা যে ফ্যাক্ট মানে নিরক যে ভাইব্রেন্ট মিডিয়া পার্সনসनि bwskango ang roin tisanani naigo. First of all, I would like to welcome all the vibrant media friends. যে tabok Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ang sananayo that it is a vibrant, dynamic, progressive and transparent. Bisingtui khlai tabok ADC প্রশাসন চলাইতং হাইনি বাগৈ যে tabok পর্যন্ত যে ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন ও ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন ন যত সিনানি বাঙ্গৈ অরনগো जों ট্রান্সপারেন্সি নারংনানি বাঙ্গৈ आं অরনগो पॉइंट आउट खालामनानै नायो अरनो आं सानाय जे Tripura Tribal Areas Autonomous District Council is mandated to bring overall development of the people living in TT-ADC areas. माने सिनी जे Tripura Tribal Areas Autonomous District Council तंगमनी अमस समाय तंगजाक जे ADC एलाकानो डेवलपमेंट खालामनायनि इनफ्रास्ट्राक्चार এবং এডিসি এলাকাও যে বরক তংনাই যে দফা তংনাই বরংনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট খালাইনাयनि বাঙ্গै এডিসি প্রশাসন समाय तंगजाक এবং বরং এডিসি এলাকাनि बिसिङाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेंट ते आरनिङाव जे बरक तंनाय रक बरंनि जे नांगमानि न वान्स हगै एडिसि in the financial year 2025-26 budget তৈরি খাইজা आ budget খাইজাখা 1840 crore 0.75 lakh ni budget খাইজাখা for the financial year 2025-26 আরো বিসিङ তাবক পর্যন্ত স্টেট नि तरफ থেকে जों माखा जों ना स्टेट गवर्नमेंट आरो बिसिङाव स्टेट गवर्नमेंट एप्रुवल रखा 860 crore 28 lakh 25,000 माने जों एडिसि नि तरफ থেকে বাজেট তৈরি খাইयै পাস খাই হজাখা 1840 কোটি 75 লক্ষ आरो बिसिङाव स्टेट गवर्नमेंट एप्रुवल रखा 860 कोटी 28 लक्ष 25 हजार आरो बिसिङ ताबक पर्यन्त that is up to 15 July 2025 जों रांमाखा माने approved budget हंगा 860 कोटी 28 लक्ष 25 हजार आरो बिसिङ ताबक पर्यन्त जों रांमाखा 307 कोटी 88,400. That means I would like to clarify here by saying that out of approved budget of rupees 860.2825 crores, 860 crore 28 lakh 25,000 we have received only 307 crores 88,400 till 15th July 2025, whereas rupees 430 crore 14 lakh 12,500 is due to be received up to second quarter of the current financial year. Hence, there is a shortage of rupees 123 crores 5 lakh 28,500. So there is a shortage. माने जों second quarter पर्यन्त ताबक पर्यन्त मानानि कक टमानि 430 कोटी आरो बिसिङ जों मात्र 307 कोटीसो जों रां मानो एबं बनि बाङै TT-ADC is thankful to the state government of Tripura for releasing of fund in favor of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council.
The TTADC is due to receive rupees 553.19 crores from the state government of Tripura as per its budget provision, which include TTADC's share of taxes, local bodies and transfer fund. The TTADC's share on state government's budget is only 2.65%. Mane state Tripura state ni je budget dung mani o budget hoke 32,423.44 crores. 32,423.44 crores. Aro bisingo ADC ni budget approved ungka matra 860.28 crores. That is only 2.65%. State ni budget jetang mani o state budget ni matra 2.65% se chung ora ADC go budget state government theke approval mano. Whereas ADC ni elaka hangkai state ni joto geographical area tongmani 68% of the total geographical area fall in TTADC area. Te kaisa dik the state ni the total population o population ni 35% of the total state population angka ora ADC elaka gotong. Tar mane जों ADC ni taraf theke barabar जों state government sakha je demand khlai tongo je jehetu ora ADC elaka go 35% state population ni 35% ADC elaka go tongo o budget bo haino state ni 35% yapane at least 10-15% phanu jodi engkha angkai ADC elaka go जों যথেষ্ট পরিমাণে development khlaima khamung kintu state government is a budget o budget ni only 2.65% mane 3% faseng ya 3% faseng ya that is 2.65% se state government theke जों budget approval mano aro bisingo जों quarterly je rang mana tongmani abo rang जों সময় মতে মাইয়া haini bangani जों jeta development khlainani musuk mani abo जों development khlainani thangthani অসুবিধা angui tongo jai hok जों ADC ni prashashan ni taraf theke state government ni thanigo जों request khlainai जों thangnai malainai kok salainai jate जों through cordial cooperation ni madhyame state government theke जों time to time ADC ni prashashan theke ADC ni prashashan jate rang rojak na tui asukno thank you very much. Kaisa sir je ADC do sebok khai kana rok borok pension mayang tongani amo kio rang 3% phano kayang mani bagi dari mayang to kana aboni bagi kono sok khaijak tongode manai de borok tabuk porjonto je ADC o jara chakri khlai retirement thangnai rok borno pension rani bangoi जों to barabar sakthari tongo borno je manthai borni je leave salary gratuity commutation te borni je monthly je pension manthai tongmani bono जों ranani bangai जों sakthari tongo kintu goto bes koek mas जों যথেষ্ট rang kri ni bangai rang maya ni bangai जों borno ramayangi tongo tabok जों in principle ADC ko siddhanto najakha je rang kri ni bisingtui phano je tongmani bonono जों borno rang rinani hinui borni pension ranani bangai orne siddhanto ongkha ongka tabok finance department theke calculation cholai tongo bill khlaijagoi tongo asa khlaio o mas ni bisingo o mas ya tini to 16th July within next week borni ja manthai tongmani abono poriskar khlai rojaknai okay joto pensioner no rojaknai logina borno pat khai asuk jon khera janai जों जत्तनो rinani जों sakthari jongo rojaknai
हामबाय।